дар байни соли 2017 тибқи гузориши Созмони Милали Муттаҳид нуфуси дунё ки 7.6 миллиардро ташкил медод, нисфи зиёди онҳоро мардон ташкил мекунанд ва ба ҳар 100 зан 102 нафар мард рост мегирад, гуфта қайд мекунанд. ин рақам дар соли 2018 ба ҳар 99 зан 103 мард тағйир меёбад. гарчанде ки нуфуси мардон назар ба занон дар дунё бештар аст, аммо дар баъзе давлатҳо нуфуси зан бештар афзудааст. ва дар ин навор мо хостем ки барои шумо 10 давлатеро пешкаш кунем ки бо нокофия будани мардон занон дар онҷо мушкилӣ мекашанд. дӯстони азиз, барои дастгирӣ ва пешрафти шабакаамон тугмачаи дӯстдоштанро зер карда ва ба шабакаи мо обуна шавед. кишвари абарқудраттарин дар Аврупо Италия дар як замони кӯтоҳ аҳолияш кам шудааст. сабаби ин бошад як фарзанд хостани оилаҳоянд. илова бар ин, ҳукумати ин давлат барои пеш гирифтани камшавии аҳолӣ барои шаҳрвандоне ки ба қишлоқе ки дар бор мебуд кӯч бастанашон 2000 евро таклиф кардааст. дар Аврупо баъди Италия, Португалия аз ҷиҳати пастшавии аҳолӣ дар ҷои дуввум қарор дорад. нуфуси занон аз мардон хело баланд аст. аҳолии занон 52.75%-ро ташкил медиҳанд. инчунин занҳо дар робита бо иштироки қувваи кори меҳнат аз сабаби мушкилоти иқтисодии кишвар бартарӣ доранд. арманистон ки кишваре бо сабабҳои гуногун ба монанди ҷанг ва беморӣ табдил ёфтааст, 53.60% онро занон ташкил медиҳанд. ҳамин тариқ занони Арманистон барои дар ҳаёт мондан боз ҳам бештар аз дигар кишварҳо ба кор даромада меҳнат мекунанд. дар ин ҷо бисёри коргарон тозагӣ занон мебошанд. агар мардон издивоҷ карда бошанд ҳам метавонанд озодона бо дигар занон ҳам ишқварзӣ кунанд. натиҷаҳои охирини ба рӯйхатгирӣ нишон медиҳад ки нобаробарии аҳолии мардону занон дар Русия ҳанӯз ҳам давом дода истодааст. ба ҳар 1000 мард 1163 нафар зан рост меояд. занони ин кишвар бисёртар дар хориҷ рафта зиндагӣ мекунанд. ба монанди дар фасли гармо ба Туркия ба таътил рафта ва дар он ҷо бо мардони он кишвар издивоҷ мекунанд. махсусан дар пойтахти Русия шаҳри Москва нуфуси занон назар ба мардон 1.2 миллион нафар зиёд аст.
در استونیا که اهالیش 1,316,000 نفر را تشکیل می‌دهد، اهالی زنان 53% را تشکیل می‌دهند. در استونیا در جزیره کی خود تقریباً 400 نفر زن زندگانی می‌کنند و اینجا جزیره تماماً از طرف زنان اداره کرده می‌شود. مردان که خیلی کمند از برای ماهیگیر بودنشان بسیارتر در بحر میباشند. بسیاری کارهای مردانه را هم در آنجا زنان میکنند. اهالی لیتوانیا 2,871,000 نفر را تشکیل می‌دهد و اهالی زنان 54% را تشکیل می‌دهند. سیگارکشی، دپرسیا و خودکشی خطر بلندی اساسی سبب‌های شماره کمی مردان در این کشور اروپا میباشد. در لیتوانیا که دختران با بچه‌ها گپ می‌پرتند، برای بچه‌ها خطرناک بوده است. غیر از این تمام کارها از طرف زنان می‌شوند و راهبر این دولت نیز زن است. در اوکراین که اهالیش 45 میلیون است، تناسب اهالی زنان با مردها 53% را تشکیل می‌دهد و درجه بلندترین اهالی زنان در لویو دیده می‌شود. 85% اهالی لویو را زنان تشکیل می‌دهند. سبب این حالت سطح زیادی تولد دختران در سراسر این کشور است. مثل بسیار مملکت‌های دیگر در استرالیا در سالهای اخیر نفوس مردان و پس‌شوی دچار شده است. بنابراین زنان به شهرهای بزرگ کشور و به ولایت‌هایی که بیشتر مردان زندگی می‌کنند کوچ می‌بندند و برای خود شوهرهای موافق می‌کوبند. ایسلند یکی کشوری از همه عجیب و جذابترین در جهان می باشد. از سبب کم بودن شماره مردان در سالهای اخیر به مشکلی ها روبرو شده است. زنان زیبای این کشور که برای خانه‌دار شدن مردها را دریافت کرده نمی توانند، چشمان خود را به مهاجرانی که برای دریافت مزد به اینجا آمدند گشودند. حتی آنها برای مردان مهاجری که زنان آنجا را به نکاح خود میگیرند $5,000 میپردازند. مردان بیرون از کشوری که این خبر را شنیدند به ایسلندیا میروند، ولی بعدتر این دعوا از طرف حکومت کشور رد کرده شد. کشوری که همچون همسایه روسیه و بلاروسیه، لاتویا صاحب 1,960,000 اهالی می باشد، ولی اهالی زنان 54% را تشکیل می دهند. سبب این باشد بعد دوره شوروی مطابق بودن زنان با کپیتالیسم نظر به مردان می باشد.
خیلی عجیب است که در این کشور بسیارتر مردان تولد می شوند و عمر مردان در این کشور خیلی کوتاه است.